Adiantarse no marcador, pero non aguantou esa vantaxe, e iso que o Racing fora da casa estaba sendo un equipo sólido, apenas estaba encaixando goles. Estamos vendo, gústame esta ximnástica segoviana que mete moita xente no campo, sí, moito ambiente, e un Racing de Ferrol que atopou en Fran Sota ese dianteiro que está suplindo a ausencia de Joselu. O teórico suplente de Joselu parecía Mendy, pero aí apareceu Fran Sota, que se adaptou a perfección a esa posición, e xa o vedes, marcando goles tan bonitos como este. O que pasa é que o Racing tivo a mala sorte de recibir un gol en propia porta. No minuto 35 da primeira metade, este o gol, bueno, na acta daño a Maceira en propia porta, ou a verdade, non sei quen acaba marcando, se o xogador da Segoviana ou o xogador do Racing. Pois a ver se o vemos aquí. Aparte que lle deron a Maceira, eu creo que Nano. Sí, Nano en propia porta, sí. Pois Nano en propia porta, que tivo a desgraza de marcar o autogol, ese partido que rematou con empate a 1. Bueno, e toca